Yes, mwaramutseho neza mwese inshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano kwibendera TV. Kaze makuru yo mururu rukerera uyu munsi turi kuwa kane ni tariki 2 z'ukwezi kwa 10 ni muri mwaka wa 2025 twa mukada twinjiye rero makuru aramutse muri iki gitondo na makuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu mirwano hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo n'Abarundi muri teritwari ya Masisi. Imirwano ikaze yongeye kwaduka muri Katare ni mu rukerera rwo muri iki gitondo. Turaza ko bigarukaho ku buryo burambuye. Turaza kunyarukira mu mujyi wa Uvira. Amasasu yongeye kumvikana muri iki gitondo ku musozi wa Runingu. Ibi uraza kubisobanukirwa muri teritwari ya Rucuru. Imisozi ya Tongo iramukiyemo urubura rw'amasasu, imvura y'amasasu. Muri Karehe misozi ya Numbi yatangiye kumvikanamo amasasu ni mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Muri Rubutu inama zihuza Wazalendo n'ubuyobozi ziri mu nzira ngo yo kubafasha gusubiza intwaro FARDC. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa neza. Ndaza kandi kukubwira yuko Ubufaransa no kuvuga mu gihugu cy'Ubufaransa ambasaderi wa Afrika y'Epfo muri iki gihugu cy'Ubufaransa yabonetse i Paris yapfuye. Inkuru y'akababaro ariko kandi uraza kumenya ngo ese uyu yapfuye ate. Ndaza kandi kukubwira ko muri Beni abasirikare ba FARDC batangiye imyigaragambyo ikomeye cyane. Uraza kumenya impamvu y'iyi myigaragambyo. Nongeye kubaha ikaze rero kandi nizere ko mwaramutse neza, nizere ko mwagize ijoro ryiza. Munyemerere rero twongere dusangire aya makuru muri uku kwezi. Ndifuza ko dukorana imbaraga n'imbaduko kandi byose birumvikana ko mugomba kubigiramo uruhare. Niba wamaze kugera hano rero tayari tereka like yawe hasi aho ngaho ubundi mbone ko turi kumwe. Niba abinagukundiye igitekerezo cyawe cyandika hasi aho ngaho tugifatanye tugisangire n'abandi. Nako kandi nkwibutsa ko hawe ikaze kandi ushobora no kudufasha gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe bawe batandukanye bityo amakuru akagera kuri bose. Wibuke gukora subscribe niba utari wabikora, mu gihe kandi ukora subscribe uke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ubundi utaha niba wakemeje amakuru azajya kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Reka mbigenze gutya rero, hanyuma mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Mwese nongeye kubaha ikaze kandi nongeye kubifuriza kugira umunsi mwiza. Muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru imirwano yikaze yadutse mu misozi ya Katare. Reka ariko munyemerere gato ya mbere yo kwinjira muri aya makuru nongere nsuhuze abatarama. Nababona murimo kugenda munyandikira kuri telefone mumbwira muti turi kumwe 5 kuri 5. Abaherereye Kayonza rwose ndimo ndababona, abaherereye Gicumbi ndi kubabona, abaherereye Karongi nababonye, abaherereye mu mujyi wa Kigali ku Gisozi na abantu baherereye ahitwa ngo Gikomero namwe ndimo kubabona, na za Kimisagara hari abantu baherereye na Rubavu namwe rero nababonye murimo kunyandikira. Hanyuma abantu baherereye rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Bugande witwa Pascal uherereye hariya mu Bugande rwose nawe yambo muri iki gitondo yambu sana. Nyuma abantu baherereye mu gihugu cy'u Burundi, abari muri Kenya, Tanzania,
Zambia, Sudani, namwe ikaze. Abantu baherereye rero Norvege, abantu baherereye mu Bubiligi, abari mu Bufaransa, abari mu Bwongereza, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe nongeye kubaha ikaze cyane muri aya makuru. Nizere ko mumeze neza cyane. Reka rero mbabwire ko aya makuru ubu tuyinjiyemo neza kandi ku umugaragaro. Muri teritwari ya Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hongeye kuramuka amasasu. N'amasasu rero bivugwa yuko n'ubundi yongeye kumvikana mu misozi ya Katera hagana ku isaha y'isa 11 zo muri iki gitondo. Amakuru aturuka ngara avuga ko ari amasasu akomeye cyane, akaba rero yatangiye kumvikana hagana ku isaha y'isa 11 zo muri iki gitondo. N'amasasu menshi yumvikanye mu misozi ya Katare ho muri teritwari ya Masisi. Ingabo za Leta ya Kongo FARDC zagabye igitero ku birindiro byarwanye umutwe wa M23 bituma haba cyangwa se hongera kumvikana amasasu menshi. M23 biravuga ko ngo yirinze gukoresha imbunda nini n'amasasu menshi, mu gihe FARDC ngo yafatanije n'abarwanyi ba Wazalendo. Ibi rero ngo abika bitumye kugezana n'ubu ngubu barimo guhangana, ariko abaturage bo ngo bagerageje guhungira mu misozi itandukanye, abandi kugeza ubu ngo barimo guhungira ku nkambi za MONUSCO. Muri Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo ndagira ngo dukubite tubangura kubera ko aya makuru kuba ari menshi ni menshi, kandi muri iki gitondo ambangira ngo ambahe umwanya mu gihe mu kazi no mu zindi shuguri zitandukanye. Hanyuma rero reka twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo muri Uvira, tubwire ko amasasu yongeye kumvikana mu misozi ya Runingo. Aha mu misozi ya Runingo hongeye kumvikana amasasu ni mu rukerera rwo kuri uyu wa kane agana amasaha y'isa 10 za mu gitondo. Imirwano ikaba yadutse mu misozi ya Runingo hafi y'umujyi wa Uvira. Igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC bafatanyije na Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi bongeye gusatira abarwanyi umutwe wa M23, ariko ngo yimirwano yongeye gusemburwa n'aba, ariko barwanyi b'intare za Sarambwe biravuga ko ngo iyi mirwano n'ubundi nabo bahise bayisangamo, abatangira rero guhangana no gusubiza ibi bitero inyuma. Amakuru yaturuka ngara avuga ko ngo ari imirwano yari ifite imbaraga nyinshi cyane ku mpande zombi, bakavuga ko ngo abarwanya umutwe wa M23 ngo abaturikije bombe zigera no kuri 2. Icyo nakubwira nuko kugeza ubu iyi mirwano n'ubundi irakomeje. Amakuru naza kudukundira tukabasha kumenya uko biraza kuba byagenze, dore ko muri iyi minsi biba bitoroshye. Turaza kubigarukaho turebe uko byaje kugenda. Muri teritwari ya Rucuru misozi ya Tongo habereye isibaniro ry'imirwano hagati ya M23 na FARDC mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Amasasu yongeye kumvikana mu misozi ya Tongo ni mu karere ka Rucuru, aho FARDC n'abambari babo ba Wazalendo bongeye kugaba ibitero ku barwanya umutwe wa M23 mu bice bitandukanye. Raporo zibanze zigaragaza ko intwaro ziremereye zombi zakoreshejwe hagati y'izi impande zombi zisanze mu mirwano. Abaturage ngo abari mu kangaratete no mu bwoba bwinshi, bikaba bavuga rero ko ngo iki gitero gikomeje kubahangayikisha.
reka noneho twerekeze Karehe misozi ya Numbi hongeye kubera imirwano mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Amakuru akavuga yuko ariko ari imirwano ngo yatangiye hagana isambiri zishyira 3 zo ku munsi w'ejo, ariko muri rukerera ngo imirwano yaje kongera kuba myinshi kugeza ubwo ngo abaturage begereye iyi misozi ya Numbi aha muri Karehe ngo batangiye guhungabana. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bafatanyije na Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi ngo bagabye igitero ku birindiro by'abarwanya umutwe wa M23 ngo aha bashakaga gukora icyo nakwita ko ari ambushi, kubera yuko ngo bashatse kuzenguruka abarwanyi ba M23 muri ibi birindiro byabo. Noneho ariko ngo baza kwirengagiza ko abarwanya umutwe wa M23 bari bafite radari. Noneho ikindi kandi ngo cyahosheje iyi mirwano nuko abarwanya umutwe wa M23 ngo baje gukoresha tekinike yo kuvanaho internet n'ikoranabuhanga y'abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Raporo zibanze zituruka muri iyi mishyamirano yabereye ahangaha ivuga ko impande zombi zakoresheje intwaro ziremereye, ngo hakoreshejwe na drone, nubwo bitari byamenyekana ngo ni drone zingahe cyangwa se zingana gute. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri ibi bice yasabye ko impande zose zahagarika ibitero n'imirwano hagamije kubungabunga umutekano w'abaturage b'abasivile. Reka twerekeze muri Rubutu. Inama zihuza Wazalendo n'ubuyobozi ziri mu nzira ngo yo gusubiza ikibazo cy'intwaro zifitwe n'izi Wazalendo, bakazisubiza rero igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Mu karere ka Rubutu ni mu ntara ya Maniema hatangiye ibiganiro hagati ya Wazalendo bayobowe na Generali witwa Bukuyi no ubuyobozi bwa politiki n'ubwa administratif bagamije gusuzuma no gusubiza intwaro zambuwe ingabo za leta ya Kongo FARDC mu cyumweru gishize. Umuyobozi wa Rubutu uyoboye ibiganiro yasobanuye ko Wazalendo bafashe imbunda 9 ubwo ngo bagabaga igitero ku basirikare ba FARDC mu gace ka Yumbi. Ibiganiro biri kubera mu ruhame ruriho abadepite, abahagarariye urwego rwa DGM, ababurugumestre b'umujyi wa Rubutu, imiryango ya societe civile, abayobozi b'inzego z'ibanze, urubyiruko n'abahagarariye abaturage kavukire. Kuva ku itariki 26 kugeza ku ya 28 Nzeri, Wazalendo abarwanye n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu duce twa Yumbi mu turere twa Punia na Rubutu. Amakuru yemeza ko hapfuye abasirikare 3 ba FARDC ndetse n'umurwanyi umwe wa Wazalendo. Reka mbere yo gukubitira mu raya makuru agana ku musozo, twerekeze i Paris mu Bufaransa tubabwire yuko ambasaderi wa Afrika y'Epfo mu Bufaransa tayari ngo yasanzwe yapfuye. Ni inkuru y'incamugongo kandi ni inkuru ibabaje. Umurambo wa Emmanuel Nkosinati mutetwa wari uhagarariye Afrika y'Epfo mu gihugu cy'Ubufaransa wabonetse ku munsi w'ejo kuwa kabiri mu kibanza cyo munsi y'inyubako y'ihoteli yitwa Hyatt Regency Paris Etoile. Ni hoteli rero iherereye mu gace ka 17 ni mu mujyi wa Paris. Amakuru rero
y'abashinzwe iperereza avuga ko uyu mudiplomate w'imyaka 58 ashobora kuba ngo yituye hasi avuye ku igorofa ya 22 yo muri iyo hoteli. Umugore we yari yamaze kumuburira inzego z'umutekano ku mugoroba wo kuwa mbere, nyuma y'uko ngo yari yakiriye ubutumwa bugaragaza impungenge hagana saa 9:30 z'ijoro. muri ubwo butumwa Muteswa ngo yihanganishaga anasiga agaragaje ko ashobora kuba ari gutekereza kwiyahura. Nkuko Radio France Internationale RFI bitangaza ngo umurambo wa nyakwigendera wabonetse mu gikari cy'imbere cy'iyo hoteli aho yari yarateguye icumbi iminsi mike mbere y'iri sanganya. Abapolisi bavuga ko ngo batabonye ibimenyetso by'urugomo cyangwa ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ku rupfu rwa nyakwigendera. Uyu mugabo yari yageze i Paris mu Bufaransa muri Gashyantare mu mwaka ushize, akaba yari afite inshingano nyinshi za diplomasi n'ubuyobozi. Yabaye ministre w'ubuhanzi n'umuco hagati ya 2014 na 2019. Yaje kuba ministre w'imikino, ubugeni n'umuco kugeza mu mwaka wa 2023. Yari kandi intumwa yihariye ya Afurika y'Epfo muri UNESCO. Uru rugendo rwe rwa politiki rwatangiye mu rugamba rwo kurwanya ivangura apartheid, ndetse akomeza kuba umwe mu banyamuryango b'ingenzi ba Congrès National Africain ANC kuva mu myaka ya za 90. Inkuru y'urupfu rwa nyakwigendera rero yakomye benshi mu nkokora abinyujije kuri X cyangwa se yahoze ari Twitter. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yashimye umuhate we n'ibikorwa yakoze ku bw'igihugu cye. Ubufaransa bwatangije iperereza kugira ngo hamenyekane neza uburyo nyabwo byabayeho, ndetse hatangwe ibimenyetso byose byafasha gusobanukirwa ni ibijyanye n'uru rupfu. Turi kugana ku musozo, ariko tugana ku musozo reka tugaruke muri ya nkuru twabwiye ko abasirikare ba FARDC bamaze gutangiza imyigaragambyo ikomeye ni muri Beni, mu mujyi wa Beni, murwa mukuru w'agateganyo w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kuri ubu kuva ku wa kabiri tariki 30 z'ukwezi kwa 9 ni ukwezi kwashize, hatangiye imyigaragambyo y'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bavuga ko bamaze amezi 8 yose badahembwa. Abigaragambya bahagaritse gato urujya n'uruza ku muhanda wa Beni Kasindi, cyane cyane kuri bariyeri ya Paida. Iyi imyigaragambyo yabayemo ibikorwa bimwe na bimwe birimo kwangiza inzugi z'amaduka amwe namwe y'abacuruzi. Umwe mu bigaragambyaga wari ufite umujinya mwinshi yagize ati, twavuye muri Petit Nord kuva twagera hano i Beni, ubu tumaze amezi 8 ariko umushahara wacu nturaza, badusubize uburenganzira bwacu rero. Amakuru akavuga yuko witwariye Tonaye Rongo Marke, umuvugizi w'ibikorwa bya Sokora ya mbere muri Grand Nord na Front Nord, yejeje ko imyigaragambyo yahagaritswe kandi ko umuhanda wongeye kuba nyabagendwa kuri X ya Beni Kasindi. Akaba yavuze kandi ko inzego zibishinzwe zamaze kumenya iki kibazo kandi zirimo kugishakira igisubizo. Nshuti bakunzi bacu,
bacu mudukurikira kandi mukabana natwe hano ku Ibendera TV. Reka ambabwire ko tugeze ku musozo w'aya makuru twagarukagaho mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Mwese nizere ko mumeze neza, nizere ko muguwe neza. Hanyuma rero ni munyemerere aya makuru n'ubundi tuyasubikira ahangaha. Bifurize kugira umunsi mwiza, bajya mu kazi muhaye muronke, abagiye mu zindi gahunda namwe tubifurize ko mwagira gahunda nziza.